Sarupathal Mondol Congress Committee tum 17 Bokajan LACI candidate Roton Ingtiphan Kangthum Karniamai Kipedupon. Hamrin constituency ki parlo Chitung Langso Havar Don Phokep Sosiara datum Kijuna Langaphan Kisung Kachakna. Kardom, Karbi prime time long pen nili racing chain therapy non birtang tompen arjuik tha. Sarupathar Mandal Congress Committee tumpen theripo ni phai Kresir Keparni Arni Tilihini apor malampen number 3 Dilajon Pathwa Klamlong number 17 Bokajan LAC Congress candidate Roton Intiphan Kangthum Karniamai Kipedupon Berta Pherangki Bislek Thepen Berta Nangpale. Edison terang pen kacepa hempupon amelong aluhiaman pen Bokajan LA pen MLA candidate Roton Inti KDC Kongsun Bangsa Troteron Yembarim Hum Singh Be BRCC chairman Barim Lawrence Inti BMCC Dunmei Phupul Teron P Youth Congress Mahila Congress Lapen NSUI pen Chenglok Kit Hekiding Atum Chetong Dosi Melong Aripidun BJP asong kacari pen Hormung Hortar Ador Kapaso Lok Jangthu Lapen Gas pen Chenglok Kecho ason anta Ador Kapaso asaisi Keklem BJP सरकार के कितुक आराधा फान केलांग सरकार कली केपलांग फान केलांग सरकार कार्बी आंगलां ट्रमोस काउंसिल कांग्रेस आतम काचारिया हुटके ओंग्रों कार्बी आराधा टोंसाई चोक्लेम दुन लोंगरिंटी तुमके माथा बांके जो नानी तुमको संसे माथा ने दे निमके माथा बांके रिपोर्ट कम लो पुरोते कांग्रेस के दो बंटन समय लांस से अल्लाह लोपो लांस से आवाज साइलेंट को लांस से विधालों को लांस से राजकिंग ठो को बसी ये निबांके माथा दो Api malang tungki cakla langsung periborton hoipen aladak along tim stame utte olinya bhanstame ninkani silang kuti hinya sakuri kiti gitu stapai to puru mato numara to ini tuma somar bhai lote nindo lagi tapen chizin so nanji ये आदान पे जिसो जान लोग किचाली के थे गतु किसी नहीं लोग लोटे नाम बांके इंडिया हम लोग 1,38,2,38,000 और एल 2016 को प्रोसेसर नंबर अठमारी से जान तुना तदो करे कामकाज की तो क्लेम था साकुरी पुनहलाता पिते कामकाज की तो क्लेम भन पुनहलाता पिते अठमा कामकाज तमे तीन कर बेंगलों को तुलीराम से पहन फिरसी तदो करे तमे अलांग से पंगों दलो अलांग से चराई लाभलो बेलर तुमन था Hamren constituency ki parlo Chitung Langso Hawarlong Kido Don Phokep Sosiara datum Ilongnat Alang Tugolongsi ki Jonalang Jopadak Chosokrinti Bonta Wechenga Holason ki Inglong pen Nangkili Long Lor pensi playing set pen Palang Bibok Titipusi Hawar Aradatum pen Chithanrinti Kidamtang Ningkan Krep Karbi Anglong Alo Congress atum Chari Lola pen Lasto Pinon Kitobom BJP atum Karbi Anglong Chari si Penang Karbi Anglong atok ano kapaching thulja phangsai amo klempon lusitame Hamren constituency ka palo Chitung Langso lapen Bithung Reng Thama constituency ka palo Rongkimi arong Don Phokep Sose Ararato Peni Arni anta kijun alang ketosok jia phan mesen aringwel kabidet ajok kijunji alang phan ka torat hektik anpin lopusi hawar Araratum pen pachini Don Phokep Sosiarong Araratum mesen kijun alang long nang jipura abatai batai Karbi Anglong Trmos Council Kacharia tuma phan tuning ridulo Bonstame Pinyani anta thangnat akirapta kelong leder ajok sai jokje idon pen inu chingrungsi sayang deng klempon nang kok poputa kaning je pado Aring kapaklangan yun Karbi Anglong Trmos Council pen जीवन जल मिशन भारत सरकार पेन परिवर्तन पा सरकार होत हमरेन कॉन्स्टिट्यूएंसी चितुंग लांसो आरंग आरार अतुम लांग किजुन किसुंग पेन आजक पिनी सार्वे मार पेन थुरपाक लांगतुक कबोनाय जे जीवन जल मिशन अफान नमतुआन से तोर चोलांग लांगमा ईएम के हाय नंकान को आलोमा मॉल सिंह तिमुंग जीवन जल मिशन अकेराप पिपिग्लोपु नॉन थेगलंगलो लांग किजुन रात अतुम कोना किसुंग आसे पिनी थुरपाक पेन Don Phokep arat atum lang tuk langi jun japan lang tuk kaci selampon. Amat haji ajakong konat sige dolang ma. Lasi pini Don Phokep arat atum Karbi Anglong Autonomous Council abitung atum aphan joni relo jesemet hamren pen kaci phem pupon EM sar mol sing timung nangli sonthot si Don Phokep arat lang kyun kisung atwa phan uthot irap awarsai pison te me parji
Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangke do boma pora hot kaching thura sai amo hei hui pipo na sonte mesenji puta hawar araratu pen ningje Karbi Anglong angkang prek jamat dima long kaching thur asaya mo ke claim pona son si Hamren constituency IMAC mate EM mangal timung sitame mithang a constituency aphan kachelang RDP sonte mesenji puta araratu pen ningje ringti non malom so porphan berta mong ton ponsana আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanch Water. Pangcho Electronics Depot Ronkilan, where you will get multiple gifts items. Sports equipments, school bags, mixture grinders, and any kind of home appliance and much more. Pangcho Electronics Depot Ronkilan. Visit the store now. Pangcho Electronics. isi berta kime nangli tum keton kilanga bang phu kiri ka siksak mate katura doma do pulo tangte mathanange nangli tum joy ki pen keton kilanga bang phu long iji lake Karbi Security Services Private Limited along lasi humre ignon adim lake TV center to lasi kachini thuli thoje phan la ber kipia number long humre ignon Dehina mopi putat berta lawang thulo Central Government pen ronggrup arlu kiduk kilagarar phan himso ki kim kirang pije phan pura Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin scheme dengponlo sitami Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong long PMEYG scheme ating pen aron roi ki kim kirang ki thepi kaputhak usuka song pen Panchayat and Rural Development Commissioner phan pinpur lokipa jirdam berta nonjong phirang ki rustom tok bipen berta nangpale Karbi Anglong Autonomous Council Arum Kedo Development Block Racia Longta PMAYG ahem so ki kim kirang aron re thepik binong Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Arlo Kedo Development Block Racia Long PMAYG ahem so ki kim kirang aron re ki thepik aputhak CBI pen Katarli Padoponang Jilapen Sami Langsai TDP Development Block asai khiatum methang asai chiklem kle sai hem kachido demate duty negligence aputhak chelon jot akang sai pipon wek nang popura Karbi Anglong Autonomous Council DRDA EM Madhurja Hekiar Pukona Phan abatai usuka song pen pachini pon lusitame thangnat asaita kedeng ke thakpon longlea jok sai jok je usuka tiripia me pen Guwahati Panchayat and Rural Development Commissioner asai hemalong Hamesh Das IAS Commissioner Panchayat and Rural Development aphan Pinpur Alok Pajirdam Pinpur Alok Pajirdam along usuka ame phubi bison teron kongchun bangjin tu Hazarika pen chenglok ongdung usuka song jato chetongdun Karbi Anglong Autonomous Councilor অধীনত 11টা উন্নয়ন খণ্ড আছে Karbi Anglong আৰু West Karbi Anglong এই 11টা উন্নয়ন খণ্ডৰ যিটো গয়া ৰাইজক যিটো দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ ৰাইজসকল যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনিৰ অধীনত যিটো গৃহ নিৰ্মাণ কৰা তাত খেলিমেলি অনিয়ম ইতিমধ্যে পোহৰ লৈ আছে আমি এই সন্দৰ্ভত Karbi Anglong Autonomous Council যিটো বিভাগীয় মাধুৰ্য দীক্ষাল ফুকনকো আমি বাৰম্বাৰ তেখেতক মানে মেমোৰাণ্ডাম দিয়াৰ পিছত তেখেতে কোনো আজিলৈকে তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে ইয়াৰ যিটো অনিয়ম যিটো কেলেংকাৰী যিটো গৃহ নিৰ্মাণ নামৰ যাৰ জড়িত থকা বিডিঅ' হওক জি হওক গ্ৰাম সেৱিকা হওক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে Karbi Anglong Autonomous Council ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নগ'ল গতিকে আমি আজি আমি গুৱাহাটী চহৰত পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো কমিশ্যনাৰ তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে যেন এই যিটো Karbi Anglong Autonomous Councilৰ যিটো Karbi Anglong আৰু West Karbi Anglong যিটো 11টা উন্নয়ন খণ্ডৰ যিটো PMAYG গৃহ নিৰ্মাণৰ যিটো অনিয়ম এই অনিয়মৰ ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে CBI দ্বাৰা তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী লৈ পেলাই আজি আমি পঞ্চায়ত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো কমিশ্যনাৰ তেখেতক আজি আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ Prime time berta kala pansa kang ton paglo domi thagmi kurang thu